Ka United Democratic Party ka sengrulum ka badan khat arngut ki MLA ka yeng darbar thawan ke jilla ka khadwai trek nailur ajabsan rakhi tindap arfrosdam ka sngi seng jongka dak ba penlong ek program lengkot ak pormen step hak bakila penheru egalama jongka seng ya ka program la penlong dak UDP Shillong City bari egalama la penher do presiden ba UDP ba med ba lengdo hak jingir lang ba Titus Travel Khan General Secretary kiwai ginong kitkam kontobi menteri sarkar ba Karmen Shela ki MLA ba kinong kitkam nak UDP yudweng Hagani ka singi la danru ka chengai jingkran no president but general secretary ka bakila kran man aiman siam ban kentu gino ket kamboro bakin pendap kamram ka ching syakri pajba nakaliang ba tita sulong ba kumba gino ngelam barem gila ki mati ba kumta gino ngelam menta kimdai ban hun tang ka chingdan nakani ka parti ndai ban buat ka mati ki barem kata bonra ka chingi teli bononra eksensiar ka bukhoj ban kentiu ka roi ka par ha ka jalla bro goi Beliau rakhi light load ya kan kasni ke bagi orang ka foundation di ya kasni ya ka bala seng la suit la shore ya kan ka parti UDP ai ku play ba alam tolong vice president bertanya ya kan ka program ka badan kuat akan ka step I president barang ba jungi ba met ba lengdo ki MLA badan buram baro ki badan rekat bagi ni kapor I minister jungi ba Karmen Shela ki nongkit kam jongki district kat ki bala manipoi ba khamtam ga jing khuble ga bakar pang ga lai cha ka Shillong City nadu ki nongkit kam ki ba Hasman ba khamtam ya ki samla ni ki youth wing ki nongel dalam na ki circle ki ba fair jo ka Shillong City ki bala ya ka ban organize ya gani ke program gani ke step gani ke singi baro si singi nagaliang jo ka party ipen pau ke jing songo ke jing ai kublai kerpang ye pi paro ibela banya dan rekat gani ke step kumbalaya penken mau gani ke singi ka ba arfo frasnam menshwa la suit la shore ya gani ke party halor kan nongrim banwanra ya ke jing itli jongki parti dulu kumban supan kan mau lengkot haka tugas dem hak kendai spak kendai pinyo ki rangba nong yalam naga parti HPU HSPDP bat PDIC kilewan lang haka cu kasur ban wanra ya ka jinge teli jongki seng dulu namar ka jingdawa jong pat ba haka tu kapor kalong bagi kwa ban UI bagi seng rulum ki jungi kindon tanggawe ban ngap ya ka sur ka jong pat ba ki nong elam ba ki jungi hang tukupor ki babon na ki kindon syu akan ka partai le seng ki le sui ya ka parti ka pengi ai karteng ka UDP ba kumjuru bagi labu ru ya ka sya ada sya jong ka pom Kinong elam ki be ki chungi kila shadien hangi ki longdien ya kani kamat di ka bakila bu ahmad chungi kai ka kamram ka chungi pat nang ni syahman ngimdai banhun tang bangidon ha ka party rengasngong bakum kinong elam ngidai ban kenmau ya ka kan nongrim kabala seng ya kan ni seng kanong rim jo kan ni seng kalong banwan ra ya ka jingetli banwan ra ya ka sensyar ka bakho banwan kentiu ya ka roi ka par ha ka jelai bro kawe bat khamtam ban penklan ya ka ta regionalism ka bagi ong ha ka stir ka jo ini usaiwan udang ne udang sa adu menta wala dangi haban mat igi babun ki jing dangi haban mat igi pun ki jing syak kendo rengi so bangi dai ban yang stem kum kinong yalam kum kinong tre jo ka parti bangi dai ban kerja lagi ban phai dien no na kani kan nong rim ka bangi da nganum sim ka por rengi syu ai ku play kerpang ye pi paro daga kerteng jo ka parti
tentu yang ini kum kinong yang lambat hi kum kinong tre bangin don ni kamen sim jong kecing ya iya bangin don ni kamen sim jong kecing ya teli bagi dan di bandon tang kawi ka thong baga takalong bangin ay ya kaju syakri ka babahan na ka banta ki pata jong kecing Hagajingkran kum Presiden ba med ba ulaong ba omdan kanunu kam ba ubriyo lane kanuhun kentray lara kimdan ni kathong berkum taong ngai scam ba hajinglang briyo amna ban biang lane ka la ban dan ker kom perkhat da kum ni kum tai ban benrap ba kani ka sngi kan pen kemau iki ya ka ai ka ba ka parti ka dawa na way po way bakin le haba kidan na po jungka kebalong kesngi kebasa kemau bat kebangin nang yang kemau nang sebab ya ke kita kesngi kabagi ong kesngi sedang bat kesngi seng ya ke parti UDP ndon keno ke kam ke baunu nu brio lane keno ke grup kin trei ladam don ya ke thong ke joka next kem bangi hani aga jinglong brio ngimla ban biang kala bandon ke jingklet lani kala bandon karko perkhat dakum ni bat dakum tai ndre ngakwa ban kene ko por ba kali kesngi ke bangi ong ka foundation day to ka patu kan pen mau yungi ya ka kaba ka parti kadawa nangi iwe biwe ya kaba ngin le habang idon hapo ajo ka parti ngayon nga kani kapor ban kan mau ya kidong yalam kibahaswa jogi ngasngo ba ngayo ya kadi kakabu kumu presiden ng ba jang kapati ban pentuan kia kikam jang kapati hado menta kalong bat kadai nakajing kersian kabarat ba jopi iwe iwe nado ubahado wat hado ubaret kitong ilam kibarim kibalalait no nado baseng ya ke UDP iba iki molong ikin mau ikino yalam gibarim ba bibi lindo kumjuru ya Dr. Dan Kuparwa orang lengot kibalak hadam kila persang hakapor ke joki banle ya ke babhatam ndai ngiyui ngitip bangingit bagidan sibon kicing kibaki kiya kendo hakajing ya lenti barabangi pai nangno kami ke UDP kumlakren da general secretary menne kecik sedang kedai na do ko ke APHRC nangta kabut sa HPU paghatin kami ke UDP ladang ipet klam da patay su ya kaway pagaway ke jinja kapun sisya bakapaw bakino yalam hapo jong kaniga party UDP nado ko to ko kung mga laban mentang na do ka APHRC bat HPU kidang ka jingkut jumot ban pen dia teli bat ban pen long kawai ya ka jai pen dia bro kung keno yalam ngisa keno kti bakam don ka jinge teli ngisa ban keren lai pujai namar bangin don pedang hapo ka jinge pait ka jinge para hendrei ka UDP ka lokoloy ban mi sakmat ban khot ban yawer bat ban ya training ka naka benta
kecai benrio pada ke benta kastir ikut juga kau. Dah ke bah, nginya kawai ke jumut, nginya kawai ke thong, bat nginya kawai ke cingilong, ke jongi, abang nginya train dia kata kata. Kini kasi kan pangkan mau ini, ina pentulun kato, ya ke parti. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.